Sanibona ngani zakuthi kuyaphileka. Usibusiso lo mfana kaMabaso phansi enquthu. Ngiyaphila lapho. Ngiphilile mina ngumfana kaMabaso. Hey, yazi khona ezinye izinto engashiwo empilweni yazi. Ngeke nganaka khona ezinye izinto esinokuyifihla. Mina ukuthi angisho. Yabona iBhayibheli lithi ungamthembi omunye umuntu. Lithi iBhayibheli uqalekisa umuntu othemba lakhe kumuntu. Othemba lakhe ngekho kuJehova yabona. Yabo lisho kanjalo izwi lenkosi. Khona nje khona abanye abathi nje ungamthembi omunye ubothemba itshe yabona iqiniso kukhona lokho yabona into ekhona le kodwa nje yazi ukuthi angisho lento le mina mfethu kunabantu empilweni yabona engineshow ngizowasha amagama abo la ngizowasha namagama abo engineshow ukuthi hayi ngisho ukuthi impilo mfethu iyangishaya abantu mfethu engineshow ngebe ngilahle empilweni ngiyabona bakuphrovile lokho for the more than 24 years ngikhona emhlabeni ngiyabona bakuphrovile lokho ukuthi noma kuthiwa umhlaba uyabona ugaya ngenye indlela kodwa bawuhlezi benami yabona ngiqale nje la yabona nje usisi kaBaba uanti wami ubonakele yabona hayi ngeke nginesho nje ukuthi mfethu makuthiwa uyaphelela umsebenzi akuthiwa lezi zinto enginazo lezi ngiyayiluza zonke hayi nginesho nje ukuthi lo muntu ngeke angishiye mfethu yabona ngize kumzala wami uNaledi Mbatha ngize kusikhumbuzo Mbatha omzala bami bobabili labo ngiyabheja ngabo ukuthi ngeke ngishiye empilweni yabona lento engisho umuntu akababa yishiwo but kwesinye isikhathi kumele ubazi abantu mfethu osuka kude nabone short la mfethu la nayi uyabona ngisho ukuthi umhlaba uthena upside down ngeke ngishiyile abantu laba yabona yebo abantu bayashintsha emhlabeni but hayi ngeke hayi ngize ubaba wena amakhosikazi cisha u7 yabo khona umamkhulu wami uMamkhize waseMaritzburg yabo sinaye la eGoli yabona hayi mfethu hayi ngishathi umhlaba lapha uthi wenza kaso uye mfethu umuntu abantu engamthemba mfethu impilo ukuthi hayi uyabona ngeke angilahla ngize kubhuti wami uSithembiso mfoko kaMabaso uyabona lento engisho ayishiyo njengoba ngisasho but mfethu hayi mina ngiyabheja ngalabantu ngiyabheja la ngikhuluma ngabangani ngikhuluma ngehlobo la abantu basemndenini wakithi yabona ngisho ngebe ngishiye yabona amahonga mangalibala ngegama lakho umndeni wakithi kusho ukuthi kahle kahle hayi uyabona abantu engabethemba laba yabona bese bawusisi wami inhlahla usinethemba kaMabaso into enginesho futhi ngebe ngishiye laba yabona labantu aba5 laba ngibabalayo njengamanje hayi ngeke ngane yakwethu yibo abantu futhi engabethemba ukuthi noma kuthiwa ngilambile ngelinye ilanga ngikhalele kubo ngebe ngincishe noma kuthiwa bayaphumelela empilweni uyabona mhlambe mina kuyabheda kimi empilweni kodwa ngebe ngilahla yabona yibo kuphela abantu engingabheja ngabo kuba nomnye osalayo hayi akekho ngila ngikhuluma ngomndeni kubangani abangani angisenabo kahle yazi angisenabo abangani ngaba nje ngibazi empilweni but umngani hayi angisenayo umngani but khona intombazane eyodwa kuba engasho ukuthi ngumngani nayo Thukuzoleka wakaKhesa umXhosa ngamethemba lo ntombazane ya mangithi ngiyambheka hayi ngamethemba iwe nje abantu enginesho mfethu wathiwa mfethu impilo okay lento engisho mfethu ayishiwo ukuthi umuntu omunye umuntu uyamthemba kodwa nje mina ngithi angikusho sebeprovile lento le bayiprovile abona ngithi angikusho nje le video ngiyafisa ukuthi abangilandeli ke TikTok ngeke beyibone but before ngife kulomhlaba ngidlule kulomhlaba ngiyobatshela ngithi ebhekanike hamba niyongena account yami TikTok ngoba ngizoyiposta TikTok lento ngithi angisho because abantu engabethemba la bafethu empilweni engisho ngeke ngilahla anti wambonakele usikhumbuzo Mbatha umzala wami noNaledi Mbatha nobhuti wami uSithembiso nosisi wami uLokhuzana unhlahla yabona bawumndeni abantu enginesho futhi ngeke bengilokhuza yabona umndeni wakithi mkhulu umuntu akababa but laba ngithi angibasho laba abantu enginesho ngeke bengilahle niphila phela nosuku oluhle nibe right nami ngisayozama nathi sisayozama danko